Biyag ti tao. Jimmy, lakay. Agriin kan. Anyat orasan. Kaya na lang. Alas 7 na. Agriin kan. Ta schedule ti dialysis mo ita. Uwan gaya mo niya. Naimbag ta rin ni Ingnak. Bakit? Ala, agmurmuray kan. Ta inakagidasaran iti pamigatan tayo, Jimmy. Lola, napananda na ng kantatang? Napanda iti doktor, apok. Schedule nga binti dialysis ni tatang mo ita. Nakaturog ka pa'y itay pimanaw da. Ay, agimbag ko man agamin ni tatang. Tapno saan dan amap-mapan iti doktor. Wen, agimbag to, apok. Pagimbagay ni Apo Diyos. Saan samat adangdanggan ni Apo Diyos ti kararag ko, Lula? Kanayon ko gamin nga ikararagan ni tatang. Ngam apay ngay ngahan nga agim imbag. Agimbag to, apok. Saan aga po taing kararag mo kat masumbatan adagos. Iso adi mo sasawan ti kasta. Wan. Wan, Lola. Nala, umay katagar mo sarkan, apok. Mapantan ijay kusina. Jimmy, rumarak ha. Mabati kayo man nanditi balay. Papanam ka di. Bakit? Nag-text di kumari ta maestra. Tangdanan na kanong aglaba. Isupay ti tangdan ko, lakay. No kasta. Saan ka mapanaglako iya paling kita? Saan man? Mapanak to ano malpasak ang aglaba. Nabanbanog kanton Bakit? Kabaalak, Jimmy. Ura niya klase ti trabaho. Sirkat. Gundawayak ta napigsaak pay. Oh, apay nga gluha ka. Pasensya ka na. Bakit? No saan kumakasto sa lunat ko? Siya kumatagtrab-trabaho. At daka kumalang dito balay para luto. Para aywan iti anak ta. Pangaasim. Hindi ka kumagsangit. Laki ka. Rumbang lasi ka tagbalin ang natibkar. Pasensya ka. Diyak kabalan alapdan ti agsangit. Tunggal makitak ti panagrigrigat mo. Bakit? Sana siya ti panunutan. Kabaalang dahitoy. Para iti panagimbag mo. O sige-sige tani aldawan. Rumwara kon, Jimmy. Agawid akon. Tanakalaba akmatan. Inakbiit kita anda asawak. Sa tumapan aglako itinatan iti ini. Papanam, Junalyn. Ha? Agawid akon, Tata Rohel. Umay kalumuganan. Tani, adayo pa iti pagnam. Ha? Ay, saanan, Tata? Exercise kunda ito'y. Umay ka kit din. Mabain ka pailaan. Umay ka. Ah? Sige nga ron, Tata. Kumusta niya asawam, Jonalyn? Kasjay, agpapaagas lang Tata. Mamidwa iti makalawas ti dialysis na. Ay sos. Kasi kamot nga ron na. Pangalalaan nyo nga iti kwartayo. Kit makilablabada kamot lang. Kwa, adahen siya pagpatpatulungan mi. Ngam, saan nga amin kat itadda. Adalat tamat gastusan mi. Iso masapul nga agsalukagak Tata. Mapanak makilabada. Kalpasan na, mapanak aglako itinatang nga angkat ko ili. Ay sos. Kaasi kamot. At tinasaya. Mapantabi iti balay. Ha? Apay, Tata? At daitid ko abagas. Kundan dumapay. Tulong ko kada kayo. Ha? Ala? Nakababain, Tata Rohel. Awan ti rumbang nga pagbay ng kanya. Kas kalasabsabali. Agkakalugaran tayo. Isu arumbang lang agtitinulong tayo.
Awan ka di pa ni nanang mo, kulin. Awan pa'y tatang. Nangangatan ni nanang mo. Jak amu tatang, baka aglablaba pa'y laang Kaasimot ni nanang mo. Kaano nga ta nga agimbag kayo, tatang? Dandanin, anak ko. Idi yu pa'y lang nga ibagbaga nga dandanin, ngam nagbayag ngay. Ha, ada tao, tatang. Amangan no ni nanang mo daytan, anak ko. Nukasta, saan ka na mapaniyiili, Jonalyn? Saanan taldawan lakay? Saan na bali? At daingtid ni Tata Rohel ang bagas kan groceries. Kan nangtid pa iti kwarta. Tulong na kano kada tayo. Ha? Diyak lang pagkarupan na singput gayam ni Tata Rohel. Naimbag man? Bakit? Wan, kat sa pa kano ti mapan ije balay da inton bigat. Ilaba kano. Katun di ka una agbambanog bakit? Dahil ka ba alam alabaan ti awatam? Wan, may mayat kit di ano ado ti labaak. Tad ado ti tangdan ko lakay. Oh, at tititangdan mo ang naglaba, Jonalyn. Ha? Ala, nagdakkel unay daytoy Tata Rohel. 2,000 mo't daytoy. Wen, tulong kung tidaduma kada kayo. Ala, nakababainan kada kayo, Tata. Di ka agbabain. Takas iti kanayon kung nga ibaga. Awan ti sabaling agtitinulo no saan ada tayo. Isunod da ka sa pulam. Di ka agbaing nga umasidag kanyak, wen. Agyaman ako unay, Tata Rohel. Nakasingsingpot kayo kada kami. Ha? Ninanang, apay nga ta. In kakitain bakit? Amom na niya ti mapaspasamak kinkwana. Wen, mabitla ang arod. Nagsakit unay ti tiyan ko. Agrikos ti sakit naging kay ti sikat kan bungkot ko. Mahulawak pa ikit din anak ko. Ipan kayo ni ospital, nanang. Saanan? No ipan ko nakatanyang arod. Awan gastusan tayo, nagpa-ospital, anak ko. Saan nyo ang panunutan ti kwarta na may diskitaran day tananang? Mabitlaan, inak mga yabi ti pagluganan tayo, nanang. Ha? Ni Tata Rohel? Apay nga ta. Hello, Tata? Ada ka ti wayamin ton bigat, Jonalyn? Kwa, diyak pa'y masigurado, Tata. Amangan ngamin numakonfine ti inak. Agsakit ngamin ti tiyan na. Anya? Bukas na, anda kayo nito ospital. Ada kami pa dito'y balay, Tata. Inak pa'y lamang nga yabi ti pagluganan mi. Idaray kayo di ospital ni nanang ko. Siyakot ni mangitulot ka na kayo, Jonalyn. Urayan da, tumaya ka dagos. Bye. Ha? Nanang, itulog na tayo kano ni Tata Rohel di ospital. Kumusta ni nanang? Bakit? Maopera ni nanang. Tada kano ba to iti aprona? Anya? Iso arong warak matla adagos. Inakagdiskitar iti kwarta lakay. Pagdiskitaram ngay. Bakit? Kompormiditan. Surusurak amin nakakabagyan tayo. Barang pautangan dak. Ay, sos, nairanamot nga awanan kami kaanakan. Hadda nga min naggastusan may. Pasensya awan maipautang ko kaanakan. Ala nga rod, agyamanak ulitag. Pasensya kan sapay ko matamawatan na kaanakan. Wen ulitag. O sige, mapanak pa'y nga rod. Nilaang ng Tata Rohel tinamnamak. Sinursur ko amin na nakakabagyak. Awan tinaipautang da kanyak. 5 gasot lang tinadiskitarak. Diyos ko, sapay lang kumatada mautang ko akwarta. Awanan damok nga sikan. Iso atulungan na kuma. Apo. Jonalyn,
Tata Rohel? Umay kalumuganan. Uwan tata. Mapan ka di ospital. Apay ang magmagna ka. Kwa, nagkapuak ngamin itayan dagiti kakabagyak tata. Napanak nagdiskitar iti kwarta. Ngam awan mat na itedda. Maopera ngamin ni nanang ko. Anya? Ay sos. Kunak matkin ka. Ano anta ka sa pulam? Di kagbay nga masidag kanya. Tata, Ala, agdiritso tayo di bangko. Tay nakmangirwar iti kwarta. Tay kan kay ti busbusin nyo di ospital. agyaman ak Tata Rohel. Ikarik, agbayad ak to. Baren makasapulak ton iti permanente at trabaho. Tapno makabayad ak kada kayo. Nangalaam iti kwartam, anak ko. Pinautangan nak ni Tata Rohel, nanang. Ay na, mailumlum kan iti utang, anak ko. Pasensya kan Jakmat ni namnama akas to ti mapasamak kanyak. Ala, sana bale, tandaan busbusan tayo akwarta. Sa apay dialysis managta asawam inton bigat, anak ko. Wen nga rod, agawid ak inton bigat, tayo nakipadialysis ta asawa ak nanang, ha? Wen, anak ko. Ay, ingka kitaan nagiti agamam. Saan na bale? Agdamot nagiti nurse amang bantay kanyak diti ospital. Pasensya kayo pa'y laang nga rod nanang, Panawan kayo. Angam agsubli ak matla adakos. Apaman ama ipadoktor ko ti asawa. Hello, Tata Rohel? Umay ka dito'y balay, dadaited ko ken ka, Junalin. Ha? Alam, tinayon tinted ko a kwarta. Sige, Tata. Agyaman akmanan, ha? Okay, bye. Urayan ka, Junalin. Uwan, Tata. Naimbaglakit din tanda ni Tata Rohel amang tultulong kada kami. Papuskuli kong tirupak nga umutang kankwana. Sana bale, taisumot ti mga idijaya ititulong na. Adto'y ti kwarta, Junalin. Nagatumot tanday ta, Tata? Wen, tapno at na reserva makwarta. Tamok nga ado ti paggasto sa mita. Tata, adon ti utang ko kada kayo. Matanagan ak. Ang mga numarigatan akton nga agbayad. Saan mo nabayatan dayta, Junalin? Basta... Kinapudno na, Junalin. Agayatakin ka. Ang di kagdanak. Tasaan ka nga apurahin ang mga klon kanyak. Tamo ka pang panunutan ti asawam. Saan ka nga problema iti kwarta no makirelasyon ka kanyak. Tata Rohel, Ulitek, saan ka nga apurahin ang mga klon kanyak? Basta'y karim nga paman ang matay ti asawa. Makiasawa kan kanyak. Ipay ko amin na kasapulan nyo. Kaninyo, pagbayad iti dialysis ti asawam, kin pagagasti na. Isungag panunot ka na iba, Junalin. Diyos ko, itapay laan. Agkidawa kon iti pang makawan kan ka. Tasigurado ang makabasulak. Nututupak ni Tata Rohel. Pakawanan na kuma. Apo. Nila Tata Rohel ti amok ang makatulong kada kami. Kaya't ko pa'y ngagbiag iti napaot ti asawak. Kastamatan iti inak. Isa pakawanan na kuma. No daytoy laangan ti amok awagas. Tap nagtultuloy ti panagpaagas ta sawak. Daytoy ti dawat ko. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen.
nagkalpas ka ka din nga nagkararag. Ang uwan, anak ko. Kunak man o nakaturog kan. Urayan ka nga agid dito'y abay mikan ni tatang. Ala, maturog kan anak ko, wan, tanirabiin. Ang mga numalukag ni tatang mo, naimas titurog nan. Wan nanang, agin narakop tagarodan Kailiw kon maarakop ni tatang. Agungat mat gamin no arakupag, nasakit ka no. Maawatam ko mati amamuan. Anda nga minrikrik na anasakit. Wan nanang, Ala, maturog ta nga rodan. Good night, anak ko. good night nanang. Napulingan kayo kadi? Ha? Apay? Naglalabasit ngamin dagiti matayo. Ha? Bye-bye am na kita matak, Jonalyn. Moon gaya. At ito'y kwanta. Agyaman na, Tata Rohel. Basta titulagan ta, inton matay ti asawam. Datateag din na. Jonalyn, kasarsarita ka. Ibagam no di mo kaya. Ta isardeng ko magtantimangtid iti kwartakan ka. Kan singirak tininted ko kan ka. Bayadam amin dagijay, no di ka umanugot iti kondisyon ko. Sige, Tata Rohel. Umanugot hak. Oh, thank you. Ikanak man nga ron iti bonus, Jonalyn. Anya a bonus, Tata. Uray, agagla iti muging, wenno iti pingping. Mabit lang Jonalyn. Importante ito'y awag ko. Tata, agawid ak matentaro rayan da kay Jabalay. Okay, sige. Ingat ka. Sige, Tata. Hello! Agyaman ak. Aday mawag kan kwa na. Nailisi akit ipagbasulak. Naimbag kayon, Lola? Saan pa'y apok? Kaup-opera, iso anak kapsutak pa'y. Ala, kaasi kayo matkan ni tatang, agsaksakit kayo nga duwa. Da kami kan ni nanang kat saan? Ay, good. Pagyamanan tayo iti Diyos at nasalunat kayo kaninanang mo. Tano agsakit tayo amin. Kasano tayo ngayon? Kapi kamat gamin nga kapi, Lola. Madin samat ti kanayon nga kapi. Naira na la siguro ta kape. Ayun, ingka itayan ni tatang mo ta mga no adabasapul na. Nakaturog. Kaya't ko nga arakupan ngam agungat mat tanasakit ti bagbagina. Ay, kaasimot ni tatang mo apok. Iso nga awawatem no kastay nga agungat, wan. Ado nga minti na sakit arikrik naan na. Wan, Lola. Ay, awan pa'y lang mat ni nanang. Ala, uraya mon. Ta sigurado apaawid den day chay, apok. Nayawid ko ni nanang dito pala, Jimmy. Maasikaso kan mabantayan ka manan. Ay, wanang, tisalunat mo. Bakit? Di ka unay agpampanog. Wan, di nakpakadanagan. Napigsaak. Kita mo, nagdadakkel tupad dagiti muscle ko. Umun-unagan dagiti matam. Gapo iti puyat. Ken banog da ita. Nagngisit aglawlaw dagiti matam. Ay na, saan man natila madmadlaw mo kanyak lakay? Natural nga eyebrow dagitan. Anay ko,
agsikal manan ti tiyan ko. Nagtumar ka mo ni ti akas mo. Di naman nga rin dengganan. Bakit? Anan? Kasano, di ka mat ngamin mangan. Mangan ka ngamin, uri basit laang. Pati tayong blender ko aprutas, di mo matinuman. Saanin mo mo nagtitaron kanyak? Bakit? Kaslawan pa'y pigsakon nga agtilmon. Ipan kun sana. Saan ka di matakas na ti bagbagam? Patip ka ram ti pakinakam mo. Natipker ti pakinakop ko. Talaga nakapsutan ti bagik. Oray kaya't ko pa'y ti aging bag. Saanin ang mapalin? Impag ka pa'y, Jimmy. Di ta mapukawan itinamnama. Tatang, kunan ni nanang, bantayan kayo. Tanapan gimatang iti agas yu. Ha? Apay amay may sa tikit kitaan yu. Di kayo pa'y agkiram nga pulos. Tatang, mangmangagdak ka di. Tatang, agkuti kayo mat. Nung nakaturog kayo, apay nga nakamulagat kayo. Nakanganga kayo pa'y. Di naksamat mangmangag ni tatang ko. Gunggunak man. Naglamiis ni tatang. Ulasak baka malamin. Kaslahan mo't nga agang angus. Igamakman ti tiyan na no agkut-kuti unuhaan. Saan nga agang angus? Hala, natay ka din ni tatang ko. Natayan ni tatang ko. Hiram sa Diyos ang Naitabunan ni Jimmy, anak ko. Uwan, nanang. Ti amok. Agpaot pa itisidong tayo ti asawak. Ngam, saan mat kaya man? Awanan ni tatang ko. Kailiw ko ni tatang nanang. Ala, anak ko. Di ka naglidahiwan. Agin inanan ni tatang mo. Adan iti sidong ni Apo Diyos. Naragsakan iti sidong ti Apo. Ha? Naimbaganan, nanang? Uwan, anak ko. Awanan ti sakit amarikrik nana. Adan iti sidong ni Apo Diyos. Nagpatinggan ti panagrikrik at ti amam. Awanan ti marikrik na sakit. Naginanan ni tatang mo. Ha? Ni Tata Ruel. Iso ti umawawag. Mabutbutangak. Ambuklatan ti bagana. Diyos ko, tulungan ako. Isurong ti rumbang aramid. Diyak kaya ti kondisyon na ngay bagbaga na kanyak. Sumbatak-latan. Hello, Tata Rohel? Anya nga, Jonalyn. Naitabo ng ti asawa. Umay ka kadisukunan ng dita balayo. Kwa? Wano, sikan ti umay dito eh. Sige. Siyaklatan ti umay di Tata Rohel. Okay. Di kan mangalay ti bado. Tataginatang ko akawis mo. Pasi ka na itis, dagiti ginatang ko. Tagdalin na itkamutlaang dito'y balay. Sige, agrupwat ka nga ronan. Tanwag babaw
Mabawi ka iti nagtulagan ta. Saan la si katidagas kanya? Agraman pamilya. Diyos ko. Tsaka mo. Noom no da ito yung aramida kung ano saan. Mabuta na kitipang ta ni Tata Rohel. Tsaka kaya ta may raman ti pamilyak. Diyos ko. Tarabayan na ko ma. Iturong nakiti umno adalan. Di mo ipalubo sa may sangmakak. Kastamot ng ti pamilyak. Asitega ko ni ti balay na Tata Rohel. Ha? Nagado ti pulis iti paraangan na Tata Rohel? Matandag. Titak pusasan. Titak ibalon. Diyos ko, pinusasanda ni Tata Rohel. Apay nga ta. Anya di ko na yun ang nagyo iti news nanang. Di Rohel apagot utangam. Drug pusher magkayam. Ha? No kasta? Ha? Isumot lagayam ang nagado ti pulis ije balayda. Pinusasanda ni Tata Rohel. Ay, illegal magkayam ti pagtataudan ti nagado a kwarta na. Diyos ko, agyamanak. Inlisi na kiti mabalin na pa kay sa makak. Agyamanak, Diyos ko. Biyag, di tao. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daw ay, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Ay na, aguyak ka man, lakay. Unay mga mingan da ito'y nga uyak kaya. Kasano ayakit, uray na lamag. At di kamot nga minag-sweater. Agimbag to mula da ito'y bakit. Ay na, denggam nga minagiti ibagbagakan ka. Lakay kan baketan, isuanas ka nasalwadan dati salunata. Ala, mabitlaan tayo nakagangar iti laya. Tagsalabat ka man, lakay. Alaman nga roon bakit. Hello, Nanang. Aping ngay mawag kayo. Disturbo kayo iti trabaho. Ado ti trabaho dito office. Iso di kayo man mang disturbo. Kasano mga men, anak ko. Mailiw kami kada kayon. Mabalin ka diya sumarungkar kayo mo dito probinsya. Anya? Kasta kami tibilin ni Tatang Mau. Kan ada kumapay bagak. Mabalin ka din ang kintawa kiti kwartam. Haguyak kami ni Tatang Mau. Kan inak ko maipakita iti doktor. Awan kami maitid ti kapsat mo. Ay! Kunakon kat. Aday tatalaga tigagara yo. Iso ngay mawag kayo. Nala! Bayan nyo tamang ipawita kiti kwarta. Ay na, agyaman na kanak ko ha. Kwarta latan ti pagkitkitaan nyo kada tao. Ipakita nga miniti doktor ni Tatang mo, anak ko. Wanan! Mangipawita kiti kwarta yung bigat. Sige, i-off ko ti cellphone ko tani adupay taramida. Bye! Ay, makapasuron. Kwarta man ang tikid dawan da. Nang ipawita kiti 2,000 kadananang kuraon. Ay, kahit nasaya ta, pawitan matida, takasapulan damat. Day talatan nagdaw-dawat iti kwarta ti amuda. Bakit kan lakayan dagiti dadakkel mulis ha? Iso panunutom ko mamatida. Siyakla ka na yunan. Di kapsat ko ngay. Di na pa'y maikan matida iti kwarta. Ala, payaman. Kaya mangi-file tayo ti leave mo. Ta sumarungkar tayo kadakwada. Sana bale, tadamat ko tayo. Mapan tayo iti rabi iti biyernes. Ay,
Isupay apagbanugan dayta. Nagadudaramida kitsa opisina. Anya? Kan may saan mat nga isuda tinang paadal kanya. Nakaadalak babaan ti bukod ko abanog. Nakasano ngamin. Day talag sugsugal tararamidan idin ni tatang. Amin a kwarta na ipan na iti sugal. Bakit? No mangabak, awan pa'y gatangin na abagas wano sidaan. No di kat ipainom na kadagiti pada na abartek. Hala, husto daytan. Nabayag daytan. Katpat siya ka nagbabawyanan ni tatang mo. Agbabawitan at talakayon, kasapulan na nagiti anak na, tagkapsutan. Ngam na iti, awan pa'y bibiyang na kada kami. Mangan kami man wano saan, awan bibiyang na. Ay, lipata mo tiguram iti amam. Saan na saya at nga gimulmula ka iti sakit tinakam. Bakit? Nganang, anto'y kinatayin. Kukuha yung timay sa repet. Ay nagyaman na akben, anak ko. Kumusta ni tatang? Sagkay salangan ti uyak na. Nagagagas mo. Pasensya kayo nanang tawan mo't namin makukwarta. Nadaman kwarta. Umdas lang ay gatang may itibagas kung sidaan. Ay kawan nangruna ta dumag nga rodan nakyaw. Mas importante da. Kat na kami kanitatang mau awan parikot. Tagmula-mula kami itinatang. Imbag lang ay ilako may. Ay, unga nanang. Anyate ko na ni Manang Lisa. Agbakasyon da ka di dito eh? Diyan mo anak ko. Tado ka no trabaho na. Mayat kumaan, sumarong karda. Tap nagkikita tayo man. Ay, sapay kumaata sumarong karda anak ko. Kaano na din ang udi ang nagbakasyonan da dito eh? 5 samot tinatawan tinapalabas. Uwan nga road. Iso akailiw kung di kabsat mo. Bakit? Ingkad din kung nagbakasyon tayo dyan lugar yo. Sarungkaran ta dagiti naganak mo. Kaya't inton sumaron no? Sarungkaran tayo mat dagiti naganak ko. Adulamin. Manaktakla dagita. Di ka man nagkasta-kasta bakit? No kaya't yuti sumarungkar ka dagiti dadakkel yo in kay latta. Saan ka sumurot? Apay ka di akasta ka. Sarungkaran ta dagiti dadakkel ko. Tapno niya. Tapno ikanta ida iti kwarta. Gastos la dayta. Basta sarungkaran tayo ida. Ay saanan? Awan ka di talaga ti panangipatag mo ka dagiti dadakkel mo. Apay, impatagda kaya dagiti naganak ko. Ang bakit? Ammo matibiyag ko idi san aya. Rigat ko amin na rigat lakay. Ayat ko lang ti makaadal. E dinto ta ni tatang. Takawon na pa'y ti matgudak. Ngaimbis nga ramata kiti panagadal ko. Isungay ta. Tunggal agkit daw day ti kwarta talaga makapungtutak. Nay, dahi talang ti ginatang mo nga isang put tayo kadananan mo. Katuwa na. Jaylaw man ay akanan tayo aging malpas ti bakasyon tayo. Ay, nag-imot ka mat. Gumatang ka mat iti abas to dananang mo Itanyaga po. Antay nga ro dan. Ingka kita ang dagiti anak mo. No nakasagana dan, tayo tayo. Naimbag man ta, nagbakasyon kayo. Wan, bayaw. Agpasyat ka mga rudan. Uy na. O sige, agpagatang ka iti ara. Nay, anya dinangag ko. Anya ti pagatang mo, Raul. Ara, bakit? May salamat. Kakaisuna nga ita kami lang agkita ka ni Bayaw, Ben. Ay, san? Oy, Ben. Numakay ninom kay Tarak. Ingka gumatang no dakwartam. Bakit? Mas dawa ka. Apay nga nga da ka dito Tapnan niya, agkikil ka. Agbayin ka mamad. Ay, saan kumamat akas ta, ba? Ay, adula amin nga mom, Raul. Kat si kamat, Ben. Agawid kan. Ha? Pinagbigyak lang ni Raul nga agbakasyon kami dito, nanang, tatang. Hanggang no siya. Ay, awan ka po na nga umayak pa lang dito. Anak, di kagsaw iti kasta. Tas ibibiyag kami ipahimot ka ni nanag mo. Apay, Lisa. Nasakit ka di tinakam mo ta pinilit na ka ti asawam nga agbakasyon dito. Wan, nanang. Ngamin, gastos lang. Amo, anak.
Kasta ti pa nagsasaom ka na kami. Gaputawan pulos ti na itulong mikan ka. Hindi agad adal ka pa ilaang. Imbag man tamuyo. Sa itatag sakit kayo. Syaklat tatawagan yung agkid daw iti igatang iti agas yaw. Ha? Ay naahawan mo't nga ron sa balya pangibagaan may anak ko. Adamang ni Ben. Ado ti anak niya ati, Melissa. Kan awan nga min mas no papanggedandang agasawa. Kan, basol ko pa? No kumata nagpursigyan, nagadalakas kanya. Di anda kumama na sa yata panggedan na. Nga manyangay nga ron. Kat inununa na mo ti babae. Diyan niya ngay, sikog mat asikog ti asawa na. Ay, tap na mo yo. Saan kayo kumakat a responsibilidad? Agasan dayta. Umdas la kada kayo ti panangyanak yu kada kami. Hangam di yu inaramit ti responsibilidad yu kas naganak mi. Agasan elementarya ak pay lady ngam mangmangged akon. Kalpasan na. Alaan yu pay ti matgedak tay gatang yu iti bagas wenno asukar. Wan anak ko. Amo mi dayta kaninanang yaw. Amo mi mahit dayta tiga puna akas lalinipat na kami na naganak mo. Imbaga tamo yu. Nakaadala ngawan na itulong yu. Mala anak ko. Saan kami na dumawat iti kwartakan ka? Yawid yon na kita sabati ng bak Raul Barok. Imbag lang ay palumyaw. Dipeg kan lakatan na kita asaba. Uwan tatang. Agyaman na ka. Kan nagkali kami kaninanang yo iti kamutay. Tapno at dayawid yaw. Ramanan nyo mat ti kamutay. Sana pasig at tinapay ti kankanan yaw. Uwan tatang. Agyaman na. Nanang, nagawid gaya man daman ng Lisa? Wan anak ko. Nagsakit ti pa nagsasaw na. Kaputan nakaadal. Wan nga ron nga may na saan mo nasakitan na ita. Kamsat mulat ta ni Lisa. Kapo ka dita nakaadalay, nanang. Awan mo tidakas ngayon naramit ko kun na. Tapno kas dyan ti ibaga na kanya. Pinabainan na iti sango ti asawa na. Nupay kasta anak. Saan ko mang agsakit tinakam mo kwa na. Kamsat mulat ta na itchay. No nasakit man tinakam na kada kayo kanitatang. Saan na kumamot nga iraman Imbaglaangan ta nakapagtapulak iti day di agundaway. Kat pimanawaklangan. Tano saan? Pinagsasawak mo't kuma. Nasaya at matalimiklik ka anak ko. Iti kasta, sana manayunan ti pare ko. Inlutom gaya man dagiti kamuti, bakit? Wala, kanan tayo Sayang mo't may padawat kulaan. Amon bakit? Uray ng sakit ti panagsasaom kadatatang kananang mo. Ang naragsak dalata ng tel iti sabakan kamuti. Ni, anyaman ti kayat mo ngay bagan. Sana nasakit tinakamdakan ka, tanak na ka. Kamote kan sa balaan. Di uray di danang tad. Kabalak mo ti gumatang iti kasta. Sana kasta ti kahit ko asawan. No di kaya't uray maditi panagsasaom kadakwada, naragsak dalata. Ngamin, anak na ka. Sige, lamutan nyo amin dagita kamote. Diyak pagtatakkunan dagita. Anya? Apay ka di anagrigat ka ang makaawat, Lisa. Gapo ka di tadi adal kan? Awan serbi na anak adal ka no nagalas ti ugaling. Anyat kaya tasawon day tabagpak, Raul. Sarong karakter kiti dadakkel ko. Imawag ni nanang kat masakit ka no ni tatang. Siyaklatan ti agawid. Ni, saan da kami nga isurot ka dagiti anak ta? Saanan? Ngamin, amangan no pagsasawa mo't dagiti dadakkel ko. Akas iti panagsasaom ka dagiti mismo a dadakkel mo. Anya, Sana perpekto dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Siyak lang tinang paadal iti bagik. Gaputawan na itulong kanyak dagiti dadakkel ko. Takaskan ka. Manginom ni tatang ko. Kat ti inami lang tinang isaksakat kada kami. Ang sana kakaskan ka nga aging gaita.
Kat nasakit pa lang tinakam na kadag itinaganak na. Raul, Diyak ka ito ugalim, Lisa. Managimula ka iti sakit tinakam. Tang, awatan nyo dito pansit nga ipadigok kada kayo. Kasangay nga min buridak ko. Angam pansit la tilinuto mi kani bakit. Taday talang ti kabalan mi. Itiso ko na. Dito lang misan to pangalan nyo. Wen anak ko, katagyaman kami. Ben, anak, saan ka di ang nasakit tinakam mo kada kami, kanitatang iyo? Saan na nang? Siyaklahunay anak, ngamin. Saan kayo pinagadal kini manang mo? Anya nga nga tatang. Kat sugador kayo mat ide. Wen nga raod. Naladawon ti amin, hindi makaamirisak. Saan na balin tatang? No sinayat ko kumatibiyag ko. Kat nagadalak akas ka ni Manang Lisa. Mayat ko matibiyag ko ita. Angam, anya nga rod. Kat nangasawa ka dagos tatang. Pakawan anak ka. Saan na day tati panunutin nyo tatang? Kan may isa. Saan kaya kagura? Tapara kanya. Amin tayo katagkam mali. Saan tayo perfecto tatang? At ni manang mo, jak mapapalaw. Nuaging gay takot kagura na kami. Ang saan tan nga ikan ka no day taagura ti inauna nga anak talakay. Tinapatag, nasaya at tibiyag da asang a pamilya. Kung bakit naragsakak para ka ni Lisa. Bakit inaktiban na itimula ta sa ba? Tayong bagla nga ilakotan umalom. Hey, hagmulak lat tayo ti sabah kanda dumapay. Ay, sana bali tayo jay igid ti dalan mait. En, no da maapit, para manantamay dagiti akin daga. Ala, ingka nga rodan, kataganad ka Ewan bakit? Siyak mo't inak sa rungkaran dagiti mulak akamuti kan pambarak mo tagugot. Tapno da si daan ta. Isaw-saw taman iti kamatis nga dabugong na. Wood, naimas da ita. Ala, agan anad ka iti ipapan mo iti umam. Kita tidalan mo ha. Onay kan, kasla akmat laubingan. Kat uray si ka agat nat ka mo't. Kita tamangan kit dimot no day tatumang mo ti matagbat mo. Imbis ajay saba. Ay, wood, unay ka na ya. Expert da ito asawam, kunabsa. Tatang! Nilulo! Ha? Apay anak? Apay nilo no? Nakita kay di kasabaan! Nakaidda! Ha? Kasla na tayen! Anya? Ay nalakay, apay ngay. Adya nga minti nararamit mo. Sigon ko ni Tata Cardo. Kinagat ka no tiulag. Sigon iti nakita na sinyalis iti bagi ni Tata nanang. Adya matan. Nakasalsalon at ka. Ang mapay kaya kastoy matan tinagbanagam. Nanang. Benanakawanan ni tatang yo. Sino nga iti kami natangkon. Nasaysaya at numatayak kumamatan. Di kag sauti kasta nanang. Total bakit akmatan. Awan matlat serbig kag bibiyag. Kaputo na tayo damayo. Gusto nanang. Di kag sauti kasta. Mura awanan ni Tata. Tanda kami may magkalagiti at puyo. Tanda kami tiyag bali na kabinladang niya. Itang timaw di Arabi iti pan nakalamay ni Tatag nanang. Santa ka di nga ipakaam mo ko ni Manang Lisa.
Saanan, Ben? Tano'y pakaamuta. Kunaan nantuman na kwarta laang di kasapulan ta. Uray pay, ipakaam mo talang tananan. Uri saanan. Saan man? Wala, syakti umawag ka ni Manang. Kat! Anya kumakanyak no natayan ni Tatang. Awan maramida ka, tadyak mo't tanggal tibiyag na. Sige, baka mo ka. Ngayon ipakaam mo kulatakin ka, Manang. Kastapay ka ron, bye. Dagiti buwis iti tibiyag ko. Kanayon daklarang-rangan. Naitabo ng tibang kay ni Tatang, Nanang. Ben, anak ko. Di kag sangitin, Nanang. Nagsakit ti barukong ko. Kasta talaga, tibiyag ti tao, Nanang. Di tayo mo ti pagpatinggan, tibiyag tayo. Naduma-duma ti wagas, ti ipapatay tayo. Awan pilpilyan na. Ubing man mo no lakay. Tatibiyag ti tao. Ti Diyos lang ti makamo. Alam to, Nanang. Di kay unay liday. Tama nga na makapadakas kada kayo. Agawa ang drive, Raul. Relax ka lang, bakit? Makadanon tayo lata. Narigat ti agdardaras launay. Amang na madisgrasya tayo. Kaya't ko makadanon tayo adago si Jayan Danana. Kas itinakunak, makadanon tayo lata. Pagkalmaan tirik na. Makatulong kan ka na ita. Tatang, pagkawanandak ko, ma. Apay nga sandak nga inuray, tapno nakita ko matibang kayo. Sagba nga intabon na kayo. Manang, Ben, apay di mo yung magakanyak ti tabon ni Tatang. Tanaka umayak kumadagos. saan ka ni nga kung ungot ka, edi mawagakan ka. Tay pakamok api mo sa ni Tatang. Nagalas ti ugalim. Managimula ka iti sakit tinakan. Kat mismo pa'y adag iti dadakkel mo. Gapo ka dito nagkurang da kadata. Kat kastante isupapak mo kadakwada. Nakaadal ka lang baba ni tibukod mo abanog. Ngam linipat mo nagiti dadakkel ta. Panagkunam ka di. Kat sana nagbabawyan ni Tatang ti kinaresponsable ng ama. Pagkawanan na ko, matatang. Kapoy tinaalas na ugali ay pagpakita ka na kayo. Itapay tapin mo sa ni Tatang. Sana namang nagdagit ay bagbagan kat tinagalas ng ugali. Aturam ko man. Iti kasta. Sana tumulan dagiti ang nakakot ta. Malaksid ang man nagimula ka iti sakit tinakan. Napanagkal ka pa'y manan. Gura tinagturay iti kaunggam. Awan serbina ako nam anak kaadal ka. Nukas tamat ti ugalim. Pagkawanan na ko, ma. Ading ko. Nagbaligi ka man iti biyag, nga awan na itulong dagiti dadakkel mo kan ka, saan kumaaday tati pangguraam kadakwada. Laglagi pam, ano awan da, awan kamat iti daytoy abiyag. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti Tao, musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. Biyag. Ti Tao.
Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay! Talagamat na. Nabanita ni Lando Bak nang dayjay. Maraming datong. Iti dayto a kinapintas ko. Namnamaam ka di nga gusto akin kwa na. Sayang, napaluspusam. Ay na, Sonya. Si kantag paaram kan kwa na no kayat mo. Ay, si kangarot ti kayat na. Apay kayat na ti baklush. Amom, kwarta lang ti kayat ko kan kwa na. Numanubyom ni Lando, agbalbaliw ka kuman. Ni, tanya ko matibaliwak. Day takin ati ti imam, Anya? Amo mi asi ka tinagalala ka dagiti gamit mi napukaw. Cellphone kan agraman kwartami. Ket dagiti cellphone ang mga noy lakom. Iso nakagatang ka iti baro ang cellphone mo. Ay na, Sonya. Di ka man nagpabaso no di mo nakita. Ay, di ka gliba. Ang gamgapot ang kakaduan tayo, kan di mi kaya ti apa, binaybayan mi. Hoy, Gina. Di mo sayangan ti panagayat ni Lando ken ka. Sung batak ni Lando, gapulang iti kwarta. No makaalak to kan kwa ni iti ado a kwarta. Panawak tumit laeng. Agyaman na, Gina. Ta sinong batang ti panagayat ko kanya. Wan Lando, sinong batak ti panagayat mo? Ngamin, agayatak matkan ka. Agyaman na ka. Sikatin na magpitik iti puso iti kastoy. Nakaragragsakan. No kasta, datan, Anya, datan. agayan ayatan Ay, kat una. Ta sinong batang nakarodan. Di agayan ayatan. Nasaysaya atin tay nalawag. Ngamin, amok mata playboy ka. Sanitan. Ngamin, talaga si kay tanti ayatan. Kat si dadaan akong nagbaliw. Iso at pumanaw kan dito beer house. Sumurot ka ng jibalay mi. Kat ijay kan ngagnain. Saan kumapay nga ita, Lando? Nakababain mo't nagya nakadagos sa ni Jibalayo. Idin to ta italaang asinumbatan ka. Sige, kalpasan ti dua lawas. Yawit ka ni jibalay. Yamam mo ka kada mamakan papa. Sige nga, Roden. Painuman na kaming kadagiti kakadwak duty beer house. Sana bale, ado mati kwarta. Sana pa rin teta. Ken rambakan tamatan. Ti panang sungbat mo kanya. Wow! Nagpintas gayam ti balayo, Lando. Nagdakkel. Kan talaga abalay ti baknang. Uwe na, tabak nang kami ngamin. Isasaan ako na mas daaw kanayon ka amang libre kada kami. Kasta talaga. Ngamita, di ka nagilibre kada kwada Imbes nga agpaay kada kwada ti kwartam, ipaay mo lang ang kanyak. Sige, no kasta ti ko nam, Gina. Lando, I love you. I love you, nga Gina. Uwe ka. Ipasyar kay ti aglawlaw ti balay mi. O sige, kaya't kumata makita ti aglawlaw ti balayo. Wow! Ang dapay gayam hardin nyo. Nagpipinta sa sabong tinakamula dito Gaputan na asam ni mama nga agmulay ti sabong. Ila ko namutan kadag iti mayat nga aggatang. Ay na, nagmayatan? Sigurado nga ikan na ka ni mama iti masetas. Ha? Talaga? Nagsayatan no kasta. Ang Lando, sigurado ka kadi magustuhan dag iti dadakkel mo. Ngamin may saak lang nga waitress ija ayuyang nyo apag-iinuman. Awan parikot iti dayta. Karonan na, napintas ka. Iso ang magustuhan na kalakid din ni mama. Agyaman ak no kasta. Adulakit diti matakaw ko dito'y abalay. Ala, lumay ka. Uwanaw tan dito, Herdin. Intan ni kusina, ta sigurado. Nangisaganan ni mama iti makan. Awan nga mintay katulong mi. Kasta gayam. Apay?
Agtatakaw nga mintay na udi katulong mi. Day tati rason, asaan na kayat ni mama ti mangala iti katulong. Oh, I see. Intan ni kusina. Agmerienda tapay. Sige lang, iha. Di kag babain. Ang merienda kalata. Agyaman ak, madam. Mama, agyanan dito ni Gina. Ah, Kaayan ayat ko ni Gina. Iso akayat kong agyanan dito balay. sige, baka mo kay iho. Nangag mo Gina, agyan ka niti balay. Pakaidayawak launa ilando. No kasta, may saka a waitress. Wan, madam. Amom, Gina, sana kagpilpili iti para itanak ko. Basta tinapatag, nasaya at ti ugali ti kayan ayat na. Wano maasawa na, dahi tati kapatgan kanyak. Madam, ang ginawatan ta, basta lakit din nasaya at ti ugali, Gina. Bak nang gayam at talaga dalando. Nasaya at dahi ti agundaway. Ala at ti panagtalit da kanyak. Katakawak ida. Ti ama ni Lando. Naimbag nga oras yu, sir. Saan ka kadiyang madismaya? Ama ikalimakan na babae ngayon sangpot ni Lando dito'y balay mi. Saan, sir? Ay ayatat nga ni Lando. Amum ka di a playboy ni Lando. Amok, sir. Nga mamati ak ngagbalbalyo ni Lando. Tasyak ti kaayan ayat na ita. Okay, sabay lang ko matakasta. Agyaman ak, sir, ha? Ta intulok yung ag naidak dito'y balayo. Saan da ko na sermonan, papa? Bayan yun nga agnad dito ni Gina. Iso nga minti nakariknak iti pundo nga ayan. Sigurado ka hindi dahil. Amin na nobyak, in break kon. Gaputa talaga ni Gina tinakariknak iti pundo nga ayan. Iso nga agbalbaliw akon, papa. Urno sa tibiyag ko. Okay, nasaya at mat. Naamiris ko mitlang anasaysaya at no agbalbaliw akon. Tapara mitlang iti pagsayata. Ikan kay ti alahas, Gina. Adoy. Ha? Wow! Quintas, madam? Wen, amin ang nagbalin na kaayan ayat ni Lando. Inikak iti alahas. Iso nga ikan kamat. Ha? Nanginalakit di dayto, madam. Wala, nangina ngam okay laan. No kasta, ay na, agyaman ako nay, madam. Sagot ko kan kadayta. Kat makambo kalatan o ilakom, wano, aramata. Lando, inikanak ni mamam iti kwentas. Napan ko inlako kat nanginagayam. Iso nga dakwarta kita. Inlakom? Wan, takunamot ni mamam, ada kanyak no ilakok wano sarak. Iso nga inlakok latan. Ngamin, ang mga numapukaw ko kat sayang laang. Sikati makan mo. Nagsaya at gayam ni mamam. Nasayad da talaga. Awan makunak kadakwana. Katita, nakasapol akon iti panggadak. Iso amang rugi akon nga trabaho. Ha? Anya trabaho? Inawat nak ni uncle ko iti kumpanya nga matmatunan na. Kaya sika, dito'y kabalay ah. Sikati mga sikaso kadag iti masapsapol ko. Wana, pagserbihan ka, Lando. Rimwar ni Madam Maria. Nakitak nga diing kabil ng alahas iti drawer ti lamisaan iti salas. Gundaway ko da ito yan. Takawag dagiti mabalin ko at takawan. Kalpasan na,
Pumanaw akon. Nayunak dagiti imo na at tinakaw ko. Ha? Wow! At dapay kayang kwarta diti drawer. Nagswerte akon. Kita man ti kwarta. Ha? Pasigasag sa ngaribo. Kat nagado. Alaga amin dito a kwarta. Agraman alahas. Mapana kon. Ay, makamulitan. Total, saan ko mata talaga ngay ayatan ni Lando? Kwarta lang ti kayat ko kankwana. Inakon, rumwara kon diti balayda. Kat saan ako nga agpakpakita kadakwada. Wan iho, tinakaw ni Gina ti kwarta iti drawer dito salas. Kastamod tantain kabil ko dito nga alahas. Sigurado kayo nga iso tinangalang mama? Imposible. Diyak mamati. At daitan ije police station. Impatiliw kon ka ni Rudy akasinsin mo. Ha? Mapantay ije police station iho. Agkita ta ijay. Bye. Anya dahi ito yung naramid mo, Gina. Kwa, Lando. Anya, meter ka sinsin. Girlfriend ka, nga magtatakaw pa eh. Rudy, Nagdakalakan tinanti tinakaw na. Kaya nadapay alahas ni Ate Maria. Agasa may data. Ibabay na kalang dati ang babae. Lando, pagkawanan ako ma. Sana na maulit pa day chay. Sa bali ti atap ko kan ni Gina ididamo na pailaan ti simrek diti balay iho. Ngamjak na imbagbagakan ka. Dajak kaya't aguraan na. Tamang ano ko na umtumanan na magkibibiyang akiti love life mo. anya ti atap mo ka ni Gina, mama. Asaan na mapagdalkan? Iti sa balya sarita, agtatakaw. Anya. Tinisting ko lang ni Gina no talaga mapagdalkan. Kat husto ti atap ko. Saan gaya mamapagdalkan? Mama. Nang ikabila kiti kwarta, kanalahas iti drawer iti salas. Katamok nga dalang iti asidag ko ni Gina, tamok kapalpaliwan na. Nagpakadaa, kat kampay di, napana kita yan ti amiga. Hangam di nalambong adak lagayam itirwar, ngagpalpaliw. Ah, Idi nakita ka rin waritigay, kat nakita nga dabag ngawit na, sa agdardara sa pimanaw, masiguradok nga day naramid na made. Inuwaga kadagos ni Rudy akasinsin mo. Iso na chay, naduktala na talagang agtatakaw. Kansan laday ta, malaksin iti alahas kan kwarta nga inala na iti drawer ti lamisaan. At dapay gayam daduma at tinakaw na. Ti dwasing singko, nalabit as imrag iti silid mi kinipapab kat inala na dagijay. kasta gaya, mama. Inikaklang roda niti kwentas nga bukas jay pailang ti naramid na. Sa nabalin, mama. Tay karkaro na itan ti basol na. Ay, hinaramid ko daytoy. Takayat ko ang masigurado no saan ka nga taan nagbidot iti napilim a babae iho. Iso nga ita, sikat ti mangadan. No ituloy mo pailaang ti makiayan-ayat kan kuana. Tano siyak, jak kayat, at agbalin ang manugang ko katagtatakaw. Ay, nakasaysaya at kami kan ni papam kan kuana ngam kas jay ti naramid na. Awan serbi day ja babae Lando. Jak kayat aparakan ka. Kat kayat ko nga ikan iti pagnakman na. Iso anas kan nga ikaro na, tinagbasulan na. Hello? Ito lang ay Maika. Lumabadi mo kadwa ni Gina. Ay naimbag pa ni Gina. Magbibiyag kita na kaslarena. Aday ta ni Gina iti pagbalunan. Kaputa tinakawan na ni mama. Ano? Diyak mo ti aramida kita. Kaya't mo asawan, impakat natin mading aramid na? Ah, anyat kahit mo sawan. Ay na, talagang nagtatakaw da dyan, Gina, Lando. Da kami doon may katakawan na. Kwarta, cellphone, kada dumapay. Anya? Dahil katipod no. Saan may nga ibagbagakan ka
Tadimi kaya't agumura ni Gina kada kami. Amo mi ti ugali na. Amang ano, resbakan na kami. Napintas nagpaiso, ngam. Talaga di na may katiramin na adakas. Agtatakaw. Kan ibaga akong daytoy Total kat adamo ti ni Gina di pagbaludan. Anya na ita? Sinong batan nakalaan ni Gina? Gapo iti kwarta. Anya? Wanlan do Iso abi nagbaga Nga oray tinakawan na kami idi. Baliwan na kuman ti ugali na. Angam saan mat adimngeg? O anya ngay? Karsel, tinagtungpalan na. Makita Lando. Nakasarakan iti babae nga agtatakaw. Jak impagano bakas chay kami Gina papa. Napintas kang paiso. Iso na inlava kan ko na. Hanggang madimot ganti aramid na. Iso nga ita. Pilya man na ibag ti babae nga kalaysam, iho. Wen papa. Kastaw na sangit na ngagpakpakawan kanyak. Hanggang nas kan lang agnakam. Tanusan ngagnakam ang mga nuulitan nan tumanan. Kat ita. Sapay kumatagnakam kan, iho. Saan na basta napintas katiyawid mulatan diti balay? Amom, Lando. Dagiti upata kaya nayat mo katawan makunak kadakwada. Tapulos adida nagtakaw diti balay. Nagagad tumulong kanya kiti trabaho. Kat numaysa kumatintong palmo kadakwada. Di nasaya at kuma. Katangay ko naman nagbalbaliw kan. Nasaya, tapara matlay ti pagsayatan. Iso nas kinero dadak diramda ita, iho. Wen papa. Takderak ti pa nagbalbaliw ko. Rabiin. Kat nakaturugan na gitipada ka preso. Agbabawi akitan itinaramid ko pa nagtakaw. Kunak no malusutak. Ngam karsel mat kayam tinagtinakak. Apay atas to'y. Nanadawan ti amin. Sakbayan na kami risa. Apay. Sayang ti panagayat ni Lando kanyak. Sayang at talaga. Agyaman naktay may kalando. Nakababain tinaramid ko. Pakawanan na ko ma. Ngamikarit, sana na maulit. Nakasaritak dagiti kakadwa mi iti house. Ket aday pudno na kanyak. Saan kaya mapudno mo ay ayatagnak? Iso tim pagati baklakan man. Kwartalagaan ti kayat mo kanyak. Ni, sana po na day talando. Agul-ulbot ni Sonya. Saan lang ni Sonya tinakasaritak? Amin na. May masati sa uda. Ngagtatakaw ka. Ha? Imayak, gaputa kayat ko awaswasan kaya na yata. Lando. Naamiris ko saan kaya masikat ti maikarikanyag. Pudno na pintas ka. Dahil tati nakainlavakit ka. Ngam saan kaya mga umdas ti kinapintas. Ti importante kat ti ugali. Di nakadimay ka niti sa balyagundaway, Lando. Ikarok ti nagbasulak, kati ka rin nagbalbaliwag. Pagsayatan launay no balbaliw ka. Tapara mo't lakit ka dita. Ngam no ti panagayat ko kan ka. Sorry. Gaputa nagbaliwan. Lando. Awanan ti mariknak a panagayat kan ka, Gina. Kat maudi na ito yan na panagkita na. San? Kasya na kuma. Di na kimi-break. Awan sa balya makatulong kanya kita no disika. Lando. Pangasim kuma. Sakbay, amay karsel ka. Agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay nga ituloy mo tidakas, apanggap mo. Laglagi pa makanayon, at tidakas nga ramin,
Dakasmat ti bunga na. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jackie Rose. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Pare Dino, makaruwartan di ti pagbaludan. Wen nga rod, pare. Talagaan ayat ti Diyos. Amok nga iso tinang tulong ka data. Tanagbabawian tan dagiti nagbasulan ta, pare. Wen nga paiso, katagyaman tayo ti Diyos. Kamo dyan na. Nasungbatan ng tinabayagan nga karkararag ta, pare. Wen pare, katagyaman taunay ti Diyos. Mina bakit? Kailiw kayo na yan. Kaili da kamatan, Gino. Ay nangagyaman ak, makadanada kanitang nanayon. Agsilibrar tayo. Agparti tayo ti baboy. Kas pagyaman tayo ti kinasaya at ti Diyos kada tayo. Gino, Dahito yung ti sumbat ti kanayon ngay karkararag ko. Kamayatan ti kada kiji pagbalutan. ay na, may kawa ka talaga. Sa bali kaitan. Talaga nagbalbaliw kan lakay. Banag apakaragsakak iti kastaunay. Well, bakit? Niya po Diyos din na magbaliw kanyag. Ano tinasursurok may papan iti sasaw ti Diyos. Bayat ti kada kiji pagbalutan. Lakay. Iso nga itatapinatgan ti Diyos ti daw ko. Subalitak na ita. Babaan iti panagserbik. Uno pa nang ikasabak iti sasaw na. Iswasi ka. Pangasim. Tadi kaglimoy nga kararang bakit. Wan, talaga akas tatararamidag. Talaga naragsak ti agserbi ti Diyos, anya, pare Gino. Wan pare din na. Sa bali at talaga tiragsa ka mariknam. No ti Diyos ti agtang iti kaungkam. Wen, pare. Iso nga itultuloy ta kung matiagdayaw iti apo. Wan pare. Inkarita day tayo di at tatapay di pagbaludan. Iso masapula itong palang ta. Ay namare, kamaudyanan na. Makadanatan iti agnanayon dagiti asawa ta. Wan nga ron, mare. Kat amom. Ay na, nakaragragsaka. Nakarkaro pa'y kanyak Ngamen, nakaruanan ti asawa kiti pagbaludan. Gansan laday tati pakaragsakak, Tina. Namimpinsanan na nagbalbali ti asawa. Oray ni Dino nga asawa, mare. Ay na, nakasingsingputan. Kasla saan nga iso tay sigod at tiprong nga asawa. Ay na, daytuyin ti sungbat dagiti kararag tamare. Awen mare. Katsapay la kuma, tagtultulo yun, ti panagbalbalik dagiti asawa ta. Ginaw, pudno gayam ti dama ga nakaruar ka niya pagbaludan. Wan tataguryo. Kaya niya ngay, mabalin man na. Anya ti kayat mo asawan tata. Hehe, nakaruar ka di mabalin man ang tiyagbasaw. Saan ang tata? Nagbalbaliw ako. Imposible mo daytan. Hehe, nagtal na ka man. Sa ula dayta, baliw-baliw. Awan dayta. Saan man tata? Nalawlawagan ang tinakaulapan na panunod ko. Naamuha kong tisasaw ti Diyos. Kaya nalo tinaadal ko. Iso nagbalbaliw ako. Hehehe,
Mangas kasaba ka matay. Ay, madinsa. Maday, sana may bagay kan ka. Silang adenggain. Nagbay dumaragsak ti mariknam. No adda kay ti apo tata. Isong agbalbaliw tayon. Tadda pa'y guntaway tayo agbaliw. Tal na ka mamedi ka. Makaihisim Maday, sunggarak ka na kitang ibagbagam. Pati ka di musika. Mangas kasaba ka matay. Dinaw. Awan dakas na no ibunan nagtayo ti sasaw ti Diyos, tataguryo. Talaga sa bali kayo na. Saan ada kayo nagitay sigod nga amok adjino kandino ah. Pinarsuan na tayo ti Diyos, tapno agaramit itinasayahan, para iti pakalidayawan na, tata. Mabalin yun sa timang misa. Kapo ka nagiti bagbagayaw. Tata? Ay kagtulag kayo na ka ni Ginaw. Tamang ipatakder kayo iti simbahan. Pasensya kayo na. Angam sana pag-aangawan ti maipapan iti dayta abanag, tata. Naibagmantasan kaya nauram iti kastang ibagbagayaw. Kano ex-convict kayo. Agbalin kay ka mga kasaban. Imposible to ka. Agyaman na, tayo nawat dakman na nakas driver yo, madam. Agyaman na kiti pa nagtalakyo. Wen, talkan ka. Tasigod mo't a driver na ka. Day di asawa. Chi. Iso sige. Imanehom ti may sa jeepney. Agyaman nak, ma'am. Kasapulak at talaga ti trabaho. Agtalakakin ka. Kat sapay lako ba? Tadi mo dadailin day ta pa nagtalak ko. Uwan, ma'am. Ikari. Ay, apay nga impayad ka mo ni Gino di may sa jeep mau. Kabagais, amom lang arunan ti sigod nga ugali day di ataw. Balbaliw mo't siguro, manong. Kabagis ayah. Damo la day ta. Ngam nagbaybayag. Subliman ng ti sigod nga ramid na. Manong? Apay di ka na didigra. Ito na ramatan naman ang tilugan mo nga takaw. Saan mo't siguro, manong? Itatanasa pa pa'y bawiyang tilugan. Ipamanihom iti sa balay. Basta sana day di ataw. Tas sigurado. Maulit man ang tinarabid na iday. Ikan tayo iti tsansa nga agbalbaliw, manong. Simang putmatan. Italang day ta kunak tumay. Agin sising pwila ita. Ngim to nagbaybayan. Balik sa dati manayin. Nay, papanam, dinaw. Biblia man ang tig-iggamam. Intay makimisa, tata. Iday, buti tiarak tig-igpilam. Ngim ita Biblia matan. Uwan na, tata. Kasta talaga. Kasta talaga, dagiti agin sisingpit. Ha? Dagiti agin tatanaw. Ngam rinukar mag-gayap tiya rabid da. Tata? Umay kakidi taksyat ta. Sardeng kung day ta bishop, tata. Ay umay kakidain. Daytoy. Masala tagay. Sige, pagustuhan kayo, tata. Hanggang may salang, Huwag ka day. Isa mau. Malalaala ito gaw mo. Agsango tamad. Ay, naapula kay. Tabardag ka. Nalalala, sumarkan. Pasensya ka na. Bakit ka napasubo? Ay, apo. Kaya nga itikas nga style mo. Nabartag ka. Nakaigbil ka iti Biblia. Diyan mga rod na pagkudkudan ni tatagor niyo. Sorry, bakit? Pare Dino, kita ba? Makaliplipat ka sa amin din. Awan pare. Diyan kaya ti mauyaw-yaw. Anya? Nagbabati pagkit-kitaan lagi ti tao kanya. Dahil tayo nasingpita.
May mayat ka nagbalin ka, dahis tang umatuti pa nagkita na kan ka. Dino, di ka kumapalilaw iti awis ti lupong. Nagbalbaliw ka nga rutan. Apasublyan pa ilang ti sigo de vision. Awan, buring ti biyag no nasingpot ka pare. Pangasin, Dino. Liklikan ti dakas. Nalawlawagan kansan ka di. Wala yung buring nga ron. Ang kagurak ti mauuyaw. Maditagin sa singpot ta, bakla ti pa nagkita na kin ka. Jack mo tagata nga awagan na kin. Bakla. Palagip lang ka bagis Agandad ka. Paliwam ni Ginaw. Mga no, agpaspasimple lang. Mga no, aramatan na lang. Ti pa naging sisingpit na. Tapno, makaluban ti rinukar nga ramid na. Abay manong. Anya nga aramid na. Ay, tisigod nga ramid na. Kuldaper, uno, agtatakaw. Manong dakkel ti panagtalikok kan ni Gino. Ang buka di nan sumlian ti sigod nga aramid na. Iti ko na ma. Ang di mo lamaw. No niya talaga, diskarte na may. Kita ni kumpare na apada ng mga ex-convict Naging sisingpilay di damaw. Ita, sinublian naman ang tisigod nga ramid na. Mano? Iso apaliwam na dyan Ginaw. Sa payawanan ti asawam. Kasanaw, nulukon na ka. Awan ti mangisakit kan ka. Tanatay mo ti asawa maud. Ay namare, naimbag ka pa Nagtali na ti kinasingpet ni Pari Gino. Hanggang nilakay ko. Awanan. Nagsubliman ang tisigod nga aramid na. Uwan ka no nga rod, Mare. Naistorya ti asawak da ita. Ay na po, agproblema akman nga ruden amare. Kanayo na nabartik ti asawak. Sapay sa bali ti bartik na. Humamon iti apa. Ay kat di mo sardengan abagbagaan, Amare. Anawan, mare. Kastamot kit di ater aramida. Naimbagpay nila kayo mo. Tanagbalbaliwan na namin pinsan. Kaasi ti Apo. Nagbalbaliw matan. Sapay kumaa. Tagtultulo yan ti pa nagsingsingput na. Dino, lakay. Awan bagas tayon. Ay gata, diskarte ka mo ta. Sakla amin na Dahil tati madi kada kayo o babae. Tada kami latan alalaki tinamnamain nyo ang mga ipaay iti amin nakasapulan ti balay. Makitinulong kayo mo na. Anya? Ay na, talaga nagsubliman at tisikot nga ugali ti asawak. Adakan, Gino, lakay. Huwag bakit. At ito'y tinapasada kitangal daw. Mangibati ka matita allowance mo, Saanin? Gatagang mami nakasapulan tayo iti balay bakit. Pasensya kan lakay. Di kan matulungan ng trabaho tani masikugak mo dun. Tsaka't ngagtrabaho ka, tamabanog ka. Ang mga numapiktaran ti sikog mo. Ay na, agyaman na ka talaga iti Diyos. Tas ikatiintad na katakunay-nay ko iti biyag. Nakasingsingpot kan lakay. Kastamat kan ka bakit? Nakasingsingpat ka nga asawa. Yes! Nangabakak manan. Ako kusik man ang tinaba ko na. Ep! Dinaw! Di kagsaw na. Pwede ko namjak masipsiputan tayo na ramidam. Isublim kita Sana, inabak ko nga roday. Isublim na itakunak. Manjak, inabak ko nga roday. Sa urka talaga. Anay ko, apay nga agdanog ka nga Imukaw! Anay, kutsilyo. Ito'y tipang balas ko kung kaalakay. Pakawanan da ko, mamadam. Di da ko may pabalaod pa nga siyaw. Masapul nga ikarom tinagbasulang tilo. Kasjay laka-laka na ti panang bukaw mo iti kabsat ko! Pakawanan da ko, madam. Pagbabawiyak na dyan nga naramid ko. Basta ikarom tinagbasulam!
Hello, anak, bakit? Nagbalbaliw ka lang arudan. Nga to apay nga min na sinublihan man at tisigod nga aramid mo. Anya ngay, mabalod ka manan. Diyak kaya't ti pagbaludan, tina. Diyak kaya't ti babalod. Ano sama? Ikarom tinagpasulam. Nakautang ka itibiyag, ti pada matao. Iso abayadam daytoy iti pagbaludan. Bakit? Binagbagaan ka idin, ngam di ka dingag kanyag. Diyak minamnama, mapatay ko ni Tata Goryo. Awanan ti maramidan ta. Indarom na kan. Iso nga ikarom tinagbasulam. Ilakok amin ang nalugan ko. Tapumanaw ako dito'y Pilipinas. Alain da kong dagiti anak ko ijay ako. Gati jayan ti pagnaida. Madam, Kat no kayat mo. Gatangamon ti iman manehong achi. ma'am, awan ti pagbayad ko. Saan ko matagulpi na singirin? Uray hulugam iti pinulan. Paiso, madam. Wen, itid munton iti katalag ko ti pagbayad mo. Ta iso ti pangitalkak iti balay ang mapanawak dito Pilipinas. Sige, madam. Kaya't ko, katagyaman ako na Talaga na yat unay ti Diyos lakay. Wani na bakit? Dagito yung tibunga ti kinaimbagan mo mula ta. Iso adi tagliway nga agyaman iti Diyos. Kadagiti kinaimbag nga ipapaay na kada tayo. Wan bakit? Kat itultuloy talat ti agaramit itinasayaat. Pagyaman ang tasim marungkar ka dito'y pagbaludan, pare Gino. Kumusta kami ten, pare? Kastoy, kanayon nga agladingit. Pasarag sangit ha, numalagit ko ti pamilyak. Agkararag ka. Kung ba't kayo tinamarswa, tayo sa tinumiro uno ang makatulong ka, pare. Uwan, Gino. Kasta tiraramida kitan. No apay matgamin na naramid ko ti kastay. Apalam ka. Ngamin, nawaya ka lang arudan. Naragsak ka pa'y. Takadwa makanayong ti sibubo ka na pamilya. Apalam ka, pare. Di ka mapukawan iti namnama. At ang tupay gundaway mo. Kanaddaman ang gundaway mo agbalbaliw. Kat namay kan kamanan iti gundaway ang makarwar iti pagbalutan. Ipamay santon ti agbalbaliw. Pare Dino. No nagbasol ka kat na ikan ka iti gundaway amang ilintag iti nagbasulam. Ipasnak mo ti agbalbaliw kat di mon sublian ti sigod nga aramid mo. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo, biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag. Di tao. Naimbag ngal daw kada tayo amin. Itagon daway, sagutan na kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Rabiin, gumawan pa ilang di apo ko yung tatang. Ay, yun na hindi dyan, Obin. Kanay lakas ti tararamitin na. Hapay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandadag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na.
Awan nga ro tatang. Jak makontak ti cellphone na. Kunay din tayo dyan, Obing. Ay. Ay, tang, iso siguro nday ta. Mabit lang ang lukatak ti ri daw. Nang bagarabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartag. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartek ka madan. Ala, umay ka mo anak ko. Sige. Padasan niyo ti ago nga tapumanawak. Nasakit ti ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko aya. Jimson, Barok. Agyaman man din, ha? Awan na nyaman na nana. Saan mi kumapalubusan nga gawin? Ay magpilit man. Iso ngayon tulod ko. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang nana ining. Awan problema. O sige, natuluyan nga ro doon nana. Sige, Barok. Agyaman nakmanen, wan. Panghasim, Julie. Isardan mo ti kasta nga raramidem. Maasi ka kumamot ijay nam. Ken siyak mo't nga pong mo. Di mula mo no kasano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. Di balbalasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay di mo may baga ti kasta. Takanayon kabot ngakbartek. Among kadya delikado ti kasta nga raramidem. Agbartek ka, sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanog yun na. Nagadal ka kiti. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. War tayo man kiti. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wen! Ngam saan ka nga ikanta pagbartek mong tumot laeng. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon ti tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanya. Awan kwarta ni nanang. Iswada kayon at ipagdawata. Alamat din apong. Sige. At iti siya nga gasot. Yung kagumatangan iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang nga gasot laang. San nga umundas da ito'y. Agbalor iti 500 tigat gatang ka tsinelas ko. Anya, ay, nagninam. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun. Ti pa nagbarbartak yung jagayim mo. Ha? Ure kayat kun asardangan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanya. Iso ti kanayon ang mga awis kanya. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga ron no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jakayatan nga ginom kayo diti balay. Nawatan. Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad aday umot ti kastangar aramidan nyo. Agayam po iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie agayam. Ha? Anda idingam nag-breakdown. Basta? Ape adamdamagam manong. Crush mo niya. Ha? Sa? Tilay pagbagam. Nadamag ko lang. Ating. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabait lang ang manong. Kunaktupay kat. Kursonada na ka ni manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanya. Umay ka no sumarong ka rin balay. Intun malam, Grace. Kat adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan no mabain ka la kanyak takapsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kaya tiyag bali na plastic ken ka. Saan ko type ni manong mo?
Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 ko laang. Din to ni manong mo kat 30 plus nan. Lakayo na maidilig ka niya. May mga orasyon, Nana. Mabaling ka sa rungkaran ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti ang altaw. Anya? Sa dino tinapanan na, Nana? Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanaganak nga ruden barok. Di man lag-text when umawag no kumustan iti ayan na. Nana, Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, niya, pasensya ka na. sige, Nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, Manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayem ko. Nabisyo pa'y. Sana tubang kanyak dahi tading ko. Basta tiyan mo, kahit agayata ka ni Julie. Kahit no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, Manong. Basta man bilang, awan mabaling ko. Basta naibagak tirik na. Awatek, manyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang, kaslakay kayat ko paikit din no makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagublingan pa lang ni Julie. Ay no siya klamay sa tangayawan mo laang dengdenggen na. Nasaysaya at no makiasawan tatang, baring agtal na. Ha? Masiguradong nga rod, aday ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema no makatumpong iti barumbado a lalaki? Ay kapilyin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad a trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay matnanitan niya anak mo. Manipod may barkada. Awanan! Timbang sito nagsasao. Win nga ro tatang. Ay na po. Saan ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramitan. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asapay la kumatakuldingan ti Diyos ti puso ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Atoy pa Julie. Isat mo ba yan? Manjakon, Carlo. Maululaw ako Alagad din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Atoy. Maudin tayo. Okay. Okay. Kasta Aday ka. Okay. Agawid ako na. Inton bigatan. Itulod kanton. Carlo, amangan nom, mailaw ang tamanan. Kanya ko ma. Awan dagas na. Balasang ka. Baruak nat. Wen nga, saan naman nga kaya na yan? Nga ma, apay nga aramidan tati kastoy. Ulitek. Awan dagas na. Tabaruak. Balasang ka nat. Nga, kasano na bunga ti pan nakailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya, kasta lang. Di na ikasar, Carlo? Isat mo kiti. Isat mo ba? Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madia talaga ti ripnak. Pagiso, ni Carlo to yung mauawag. Hello, Carlo? Julie. Akita ta. Kailo ka. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka kin ka. Tadanas ka na maamuam. Anya rin ta.
Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Adapay kayo, Marimida. Bye! Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mo't anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparit na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga. Kasano na ito yan? Diyan kaya namamuan din nana. Ta sigurado apagong tanda. Julie, ada sa nga ilib. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilib. Uy, nanang, umayan. Amo ko ti aramida. Na, Julie, anya ti kaya ta sa wenda ito eh? Apay nga agbakbakwar ka? Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan ti ama na, taintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Iso ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Amuna ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kuana nukas tamot laen. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukom ni Jimson. Basta, makitin na akon kini Jimson, nanang. Jimson, barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuan da ito eh. Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wenno saan? Anya day tanana? Jimson Baro. Masiko ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikugken ko na. Kasta ka di? Hitata na amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay ka, Jimson. Hanggang maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Iso nga ibagbagakon ti agpais mo. Masiko ti anak ko. Iso nga dapay gundaway mo nga agbabawi. Sumapol ka lang nga iti sabali nga sawaang baro. Ay-ayatak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray mo saan tapay lang kasar, Jimson. Apa man? Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulat akin kan. No nakasagana ako na makikalay sa ken ka. Nakarupot ka, met. Papanam pa kayo. Bantayan pa ilang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sansana man ang tirumwar dito balay. Hay! Awan bibiyang mo! Di uray sa anak nga agaw awit, mabalin mo data. Anya?
Laglagi pa. Napilitan na klaang anak idan na ken ka, Jimson. Awan pa nagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanos ta na? Nagsakit mo, tigas na pa nagsasaw. Pasensya kan. Ngam ibagbaga klaang tipudno amarikrik na. Ken, no saan na ka makaawid? Ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naklata nga oray nakiasawa ko ni ti sa bali, Carlo. Buwan, kahit kalata. Apay kiti na saan? Ramanam tayo toy. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ang tibisyo. Diyak pa'y napadas tinagsyabu. Isungaro ta padas sa mita. Ala na, mayat na toy. No mapadas mo, sigurado sa pulam to. Carlo? Ito. Padasam kitin. Ala na. Ah? Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isong ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre, kaya't ko ti maadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manan sabta mataw, wen? Ado manan ti simang padalako tayo. Milyonis manan, ti kwarta no kaskasano. Toy! Awan ang tignan kidakas. Ingat tayo nagiti mayo. Gusto ka? Diyos kay, naging pulis! Kasano na ito yan? Tintaray. Santa na makalibas pa eh. Matiliutan! Nanang, Jimson, tulungan dag. Diyak kaya ti mabalod. Tulungan dag kuma. Ay, apo, namin anaw abinagbagaan ka, naku. Saan laang asyak tinang bagbagagan ka? Adu kami, ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkad na? Aganos ka, Julie. Takas ta ti pinilim abiyag. Madaro din. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Inpatag ko kaspodpod ng anak. Inaramit ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Hanggang saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ta ti pinili magasat mo. Kat agsi na tamatan. Anya, Jimson, ang bababawi hakitan. Akawanan na kuma. Kandi na kuma sila. Ladingitag, agam na po ka ti panagahat ko kan ka. Total, imparupa mo't kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak idin na kanyak idi. Sana yan. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no dinakot kanyan. Dakmat mabaling ngay pilit ti bagikit ka. Basta, di ko mangarot bye-bye ang anak ko. Wine, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos anak ko. Asapay ko ma. Tadin tutumulad ti anak mo ken ka. Nakapsuta ko na gapoy ti agtutuma asakit ko, Jimson. Marigata na ka mga sikaso iti apo
apo ko. Kasanungatan. Sa pagtrabaho kiti sa bali ang lugar nana. Kastaya. Ay na apo, awang mga minunday di tata nga katulong ako ba. Marikata na, barok. Numaitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti babana. Tasak timang taripatokan ko na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Ipatag kon kasputpud nung anak ko. Iso asahan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtabi masyar ka dito yung pagpanudan. Wen, kat kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko, dakal ka. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik. Wen anak ko. Ay na, dakal ka. Kailaw ka unayan. Nakapsutan ti inang. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman ang Jimson. Tadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawa. Taedayan ti pagnadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, boy, anak. No nagsingsingpot ako maiti. Saan ka maisina kanya? Pagbabayak dagiti ngay nararamit ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi iti asawak. Saan may abay-bayan? Ay sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka unay. Agsingsingpot ka ko ba, anak ko? Kat di nakto kumaliplipatan na ina. Ang tahaglaan dito'y amang ipatpatagan ka, anak ko. No ammom tinasayaat kan saan, ammo maliklikan dagiti dakas nga aramid, amang iturongkan ka iti mabalin, apakay sagmakam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agyaman kami. Biyag, ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagundaway, sagutan na kayo iti sabali manan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Nagpintas dahi ta babae, pare dyan. Naidumduman tayo kinapintas na. Kaanakan dahi ta ni Nana Loring. Takin ko ko iti dahi ta apakanan. Ito lang amin na makita dahi ta babae. Napunaw, kaya nag-amot ti rupa na. Hoy, pare Apollo, di mo ko na nakurso na adam dahi ta babae.
Kursunada ka talaga, pare dyan. Damo pa ilapan nakakita kan ko na makarik na ako ni Taya. Ay, sinalbag ka, met. Adala nga ro din ni Risa nga asawan. Anya ko man o da asawa. Nadlaw na nga iso tikit kita rin ta, pare Apollo. Kubit-kitan ka na ta. Kasarita kinton madamdama, pare dyan. Makiam-amu akin ko na. Balo ka gaya may tinatay, Myra. Saan nga may namadlaw nga da asawan? Ada anak pa yun iti may isa nga anak, Apollo. Oh, kasta ka din. Kunak no agtawan ka lay ti 20 agpangato. Nagubing nga mintilangan. Managrabak kagayam, Apollo. Sana ka mang rabrabak, Myra. Talaga nagubing tilangan. Saan ka nga grup-grupa ang misis? Agyaman, Mabalin ka ding awisan ka rumwarin doon madamdama. Sa dino ti papananta. Intag pa siya rin ti parke. Ano saan, intag buya iti sine. Sige. Sika ti makaam mo, Apollo. Ano kasta nga ronda? Sukunon ka di pakanan kalpasan ti trabaho iti construction site. Myra. Among ka di aramidan pare Apollo? Agbasbason ka lang ka ni Risa ang asawan. Tanag mo na ya pare dyan. Dito mamuan ni Risa ti raramida. Lukluk ko lang ti asawan no kasta pare. Kursunada kami na talaga ni Myra pare. Sana bali, tadayo mo tiyan ti asawa. Di nanto ammo tayo ti raramida. Anya? Basta datalang ti makamu ti dayto ya. Awanan ti sabali pay. Nagawid ni Apollo nga asawa, Risa. Ay, saan magtatang? Apay ka di? Kung ano nagawid. Nakita ngamin iti agsapan ni Jan ang nagawid dito'y lugar tayaw. Kasta ka di, tatang? Ne, apay ngay, asaan damot ang nagkuyod at simangpet ka ni Apollo? Mas dawa ka. Isu nga ron adamdamaga kan kano nagawid ni Apollo. Namnamaagmat nga ita nga aldaw ti panagawid na tatang. Muna mo't gaya mo na simangpet ni Jan. Nalabit aso marunon to ang agawid. Sanda nagkuyog ko ni Jan. Nalabit akas tatang. Ay, inka magkasarita ni Jan. Tapno maamwam. No apay asaan daan nagkuyog ang nagaway. Apay asaan kayo ang nagkuyog ka ni Apollo, Jan? Ha? Ay, kwa? Saan pa lang makawid ni pare Apollo? Ado pa yung ti trabaho na di construction site. Kasta ka di? Ay, hindi ka madanagan. Apaman na malpas di aramidan da, agawid damot ladagos. Madanagan lang amin. Kaputa di namot sungsung batan ti awag ko kan kuana. Kwa, awan ti ron ba nga pagdanagan, Risa? Agawid tumot lang ni pare Apollo. Iso di kag dandanag. Mamati ka ko maaparuak pay. Awan ti ron ba nga pagdanagan? Apollo, Napudno ti panagayat ko kan kamera. nga uray adan may isa nga anak ko. Ayayatan naglata. Wan, Apollo, pangasing mo na. Sungbatam ti ayat ko. sige. Sungbata kun ti ayat mo, Apollo. Yes! Agyaman na kamera. Di kag danag. Si kantulaan ti babae nga ayatan. Ano kasta, adan relasyon nyo ka ni Myra, pare Apollo? Uwan pare dyan. Inaklod na ko ni Myra. Ay! Apay nagsadnae ka. Di ka namasyan ka ni Risa, pare. Makonsensya ka matitira aramidam, ah. At dayta ka manin ako na, pare. Sa anak mata seryoso ka ni Myra. Kaya't ko lapagay ayaman. Anya? No maala konti kaya't ko kan na. Inutag to matante umadayo. Ay, sinalbag ka mat pare. Kastagan ti plano. Talaga mat. Kalpasan na malpas ti trabaho tayo dito ay panawak matan ni Myra. Anya? Total, diyan man imbagbagakan ko na ti address ko. Di naktupulos masapulan. Itay ping agriring ti cellphone mo, Apollo.
Apa di mo sumbatan? Kwa, tikapsat ko ti mawawag. Nalabit at dumawat man na niti kwarta. Anya? Di mo latan ikas kaso. Bayam nga gununi.